Le ntombazanyana esencane isihlala ethukizanya. Ngiyamazi ubaba umntwana unomfazi. Emva kokuzikhipha ebusuku ngozibandlela wanyakenye, u-Emma oneminyaka eyishumi nesikhombisa wagijeliswa ngumlisa mumbe imoto khathi segoduka. Siyahamba vele. Asifika le adlule irobot. Kwathi secela ukwehla umshayeli wamziba. Sifike ngase station angigumule ngithi waye uzongigumula angitshela ukuthi angeke ze ngigibele imoto yakhe mahala angeke ze ngiyenze leyo nto le kade wayengihalela. U-Emma owayenesonto elilodwa ekhulelwe kwaba sekuba ukunubezwa kwakhe ngokocansi njalo ngalelo langa. Uthi yakhumbula etshela umphathi isiteshi samaphoyisa ngakho konke okwenzeka. Angene police station ayafika engene ebize ulanduzana station commander. Station commander mayesibiza akhulume naso undithole ngikhuluma naso akhulume naso. Station commander masibuya kimi sithi asayikhuluma indaba yami asisayingeni kwaphela kanjalo. Uthi wethuke sebona umsolo sezidanasela ngaphandle. Ahamba ngayotesta mangiqeda ukutesta ngafawula ukuthi ngipositive. This certainly indicates that this young lady suffered multiple trauma. There was secondary victimization because of the lack of adequate response by SABC officials. Kwathi makhathaleni waphupunyalwa isisu okungekhona lokho kuphela. Kwavela eminye imininingwane kuthi u-Emma waphinde wadlwengulwa futhi ngonhlolanja. Ngiyababona each and every day ngize ngiphatha nawo ukuthuka ngizibuza ukuthi angeke beze bengilimaze one day. Umholi womphakathi okukholakala ukuthi nguye owamelekelela ekuthena avule icala uthi akayazi nakuyazi indaba ka-Emma. Azange reyishiwe lo muntu lo uyayazi. U-Emma usendaweni yezisulu zokuhlukunyezwa njengoba elindele usuku lwecala lapho eseyobonana khona nalowo wamnukubeza. Kepha uyaqhubeka nokulwela ubulungiswa.